ndabasuje mbahe kaze kuri Chabi Ispoti amahoro y'Imana abane namwe aho mwerose mu bice bitandukanye mukomeze kugubwa neza mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza n'umwanya tujye kwiganira kuri sports update zigezeho amakuru atandukanye agenda avugwa ku mugabane w'Iburayi amakuru yacu y'imikino y'uyu munsi reka tuyahereye ku mugoroba watambutse aho ikipe ya Manchester City yakinaga n'ikipe ya FC Barcelona mu rukerera yakinaga n'ikipe ya FC Barcelona mu rukerera rwatambutse aho bita Abu Dhabi ikipe ya Manchester City ikaza kunganya ibitego 2-2 n'ikipe ya Barcelona bakinaga muri Abu Dhabi bakaza kurangira bateye na penalty ikipe ya Barcelona igatsinda penalty 4-1 ni pre-season ikomeje kugenda iba mu makipe yo ku mugabane w'Iburayi mu buryo butandukanye. Naho twigarukiye mu ikipe ya Manchester United ikaba yakoze diru iremereye cyane ku mwana witwa Chido Obi Martins n'umwana wakinaga mu academy k'ikipe ya Manchester yakinaga mu academy k'ikipe ya Arsenal mu batarengeje imyaka 18 niho yakinaga uyu mukinnyi akaba yatsinze ibitego 32 mu mikino 20 akanatanga assist eshatu zose. Uyu mukinnyi akaba ari umwe mu bakinnyi beza babataka bari kwigaragaraza mu makipe y'abatoya ari ku mugabane w'Iburayi. Ikipe ya Manchester United ikaba yaje kumupapura mu ikipe Arsenal nyuma yo kumukonveka kugira ngo ntiyongere amasezerano mu ikipe ya Arsenal. Manchester United ikaba yamaze kumvikana nawe uyu mukinnyi akaba agiye kwerekeza muri Manchester United akazaba ari mu bakinnyi batoya bazahabwa umwanya mu ikipe ya Manchester United. N'umukinnyi yavutse mu mwaka wa 2002 akaba yamaze gutera umugongo ikipe ya Arsenal de Gunners. Kwigarukiye ku mugabane w'Iburayi n'ubundi mu matransferi dukomeza mu ikipe ya Como yo mu gihugu cy'Ubutaliyani yazamutse itozwa n'umugabo witwa Cesc Fabregas muramuzi n'umwe mu bakinnyi beza babayeho ku mugabane w'Iburayi. Umugabo witwa Rafael Varane akaba yamaze kugera mu ikipe ndetse yatangiye n'imyitozo bakaba bamwakiriye. Naho umukinnyi wita Emil Smith Rowe kuva mu ikipe ya Arsenal akaba yamaze kugera mu ikipe ya Fulham mu gihugu cy'Ubwongereza ku masezerano baje kuba mukubita kuri miliyoni 27 zose z'amayero ndetse na addons za miliyoni 7 ikipe izatanga mu ikipe ya Arsenal. Akaba yamaze kugera i Londres ndetse akaba yamaze no gusinya amasezerano nk'umukinnyi mushya w'ikipe ya Fulham nyuma yo gutera umugongo ikipe ya Crystal Palace. Ikipe ya Bayern Munich nayo ikaba yamaze kwerekeza mu pre-season ariko ukaba yajyanye n'umukinnyi witwa Nusser Mazraoui. Uyu mukinnyi uri gushakishwa n'ikipe ya Manchester United akaba yahagurukanye n'ikipe ya Bayern Munich ariko umukinnyi witwa Mateja Delight we ntago yigeze ahagurukana n'abandi. Ikipe ikaba yamaze guhaguruka yerekeza muri pre-season ariko bikaba bivuze ko bidakuyeho ko uyu mugabo agomba kwerekeza mu ikipe ya Manchester United. Ni ikibazo cy'igihe Wan Bissaka ari we yamaze kumvikana n'ikipe ya West Ham ndetse akayerekezamo nibwo uyu mugabo yaza kuba aza mu ikipe ya Manchester United. Dukomeje mu ikipe ya Atletico Madrid amakuru yiriwe asirikere ku munsi ejo Canon Garaga agenda bivuga ko ari kumvikana n'ikipe ya Atletico Madrid. Bivuga ko uyu mugabo yamaze kumvikana n'ikipe ya Atletico Madrid ndetse Atletico Madrid yamaze no kuba igana n'ikipe ya Chelsea kuri miliyoni 35 zizaba miliyoni 40. Uyu mugabo agomba kuba yerekeza mu ikipe ya Atletico Madrid. Naho umutoza Hans Flick utoza ikipe ya FC Barcelona bari mu gihugu cy'Amerika nyuma y'umukino bakinaga n'ikipe bari muri Abu Dhabi nyuma y'umukino bakinaga n'ikipe ya Manchester City yaje kuba atangaza ko ikipe ya FC Barcelona iri kubaka ikipe igomba kuzamera nk'ikipe Pep Guardiola yubatse muri Manchester City gakeya ikipe bakayigarura ku ruhando mpuzamahanga aho izongera kuba ikipe y'igitinyiro cyinshi ku mugabane w'Iburayi ndetse no ku isi muri rusange. Naho ikipe ya AC Milan ikaba yamaze kumvikana n'umugabo witwa Stretcher Pavlovic wavuye mu ikipe ya Red Bull Salzburg. Ikipe akaba yamaze gusinya amasezerano mu ikipe ya AC Milan azamugeza mu mwaka wa 2029 akaba ari umwe mu bakinnyi bashya bitezwe ndetse beza berekeje muri ikipe ya AC Milan. Naho indi transferi ikomeje kugenda ivugwa n'ikipe ya Juventus ikomeje gushakisha umukinnyi wa Atlanta uheruka kwegukana igikombe
cya kabiri ku mugabane w'Iburayi. Icyo gikombe nta kindi bayita Europa League n'ikipe Atlanta batsinze ikipe ya Bayer Leverkusen. Umukinnyi akaba ari umuholandi ukina hagati mu kibuga w'umuhanga cyane, mwaramubonye muri Euro bageze muri kimwe cya kabiri kirangiza bakamwita Kopemeino. Uyu mugabo akaba ari gushakishwa n'ikipe ya Juventus kuri miliyoni 45 zose ashobora kuba yakerekeza mu ikipe ya Juventus Dortmund. Naho umutoza witwa Carlo Ancelotti, professor, umutoza w'ikipe ya Real Madrid, nyuma kugera mu gihugu cya Amerika, uyu mugabo yaje kubaganira n'itangazamakuru avuga ko nta wundi mukinnyi bashaka nyuma yo kubura Reniero werekeje mu ikipe ya Manchester United. Avuga ko abakinnyi be bamaze kugenda bagaruka, barimo ba Araba bari kugenda bamera neza, Varejo bamaze kugaruka mu myitozo, nta wundi mukinnyi iyi kipe ishaka. Naho ikipe ya Olympique Marseille mu gihugu cy'Ubufaransa ikaba ikomeje gushaka abakinnyi babiri bagomba kuba bayerekezamo. Abakinnyi nta bandi bamwita Valentino Carbone, ni umukinnyi wa Inter de Milan umaze kuba yumvikana n'ikipe ya Olympique Marseille agiye kwerekezamo, ndetse agomba kuba ayerekezamo, ndetse n'umukinnyi wundi bita Eddie Kentia ukina ikipe ya Arsenal nawe wamaze kumvikana n'ikipe, ndetse akishimira na projet yabo kuba yayerekezamo. Aba bakinnyi bombi ikipe ya Marseille ikaba ibashaka. Umutoza witwa De Zerbi akaba amaze kuganira nabo, ndetse ashaka kuba yabibika. Ikipe ya Chelsea ku munsi w'ejo nijoro ikaba yamaze kuba yerekana umugabo mu ikipe ikuye mu ikipe ya Villarreal n'umugaride bakaba bamwita Philippe Gergesen. Uyu mugabo akaba amaze kugera mu gihugu cya Amerika, akaba yanasinye amasezerano azamugeza mu mwaka w'ibihumbi 2030, ndetse n'undi umwaka umwe ashobora kuzongeraho kuri miliyoni 24 zose z'amayero. Uyu mugabo azaba amaze gutangaho mu ikipe ya Villarreal mu gihugu cya Espagne. Naho umukinnyi Kylian Mbappe wamaze kwerekeza mu ikipe ya Real Madrid asinyamo amasezerano y'imyaka 5, akaba akomeje kuvugisha abantu ku mugabane w'Iburayi nyuma yo kugura ikipe yitwa Caen yo mu gihugu cy'Ubufaransa iri mu cyiciro cya kabiri. Akaba yamaze kugura 80% byose by'ikipe. Akaba ari umukinnyi ariwe mugabo mutoya cyane utunze ikipe ku myaka ye 25, akaba yamaze kugura 80% by'ikipe iri mu cyiciro cya kabiri mu gihugu cy'Ubufaransa ku mafaranga menshi yakoreye n'abanyakatari ayakora mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Akaba yamaze kuba yibikaho ikipe nawe. Naho ikipe ya Chelsea ikaba nayo yamaze kuba nanone umugabo Aaron Anselmi uva mu gihugu cya Argentine, akaba yamaze kuba akora medical test mu gihugu cy'Ubwongereza i Londres. Uyu mukinnyi akaba nyuma ya Philippe wakoze medical test mu gihugu cy'Ubwongereza, uyu akaba yamaze gukora medical test agasinya amasezerano azamugeza mu mwaka w'ibihumbi 2030, ndetse akahita asubira aho bita Buenos Aires mu gihugu cya Argentine, kuko azaza mu kwa 12 amaze gusoza amasezerano cyangwa se shampiyona iwabo mu gihugu cya Argentine. Naho ikipe ya Liverpool iribuze kuba ikina mu rukerera rw'uyu munsi n'ikipe ya Arsenal, umukino wa gishuti bafitanye mu gihugu cya Amerika. Baribuze kuba batera umukino wabo hagati. Aya makipe yombi ari akomeje kugenda akora imyitozo yipima areba uko agiye ahagaze nyuma yuko azaza kuba akina Premier League mu minsi mikeya isigaye. Na ikipe ya Borussia Dortmund yo ikaba yamaze kuba yumvikana n'umukinnyi witwa Yan Kuto kuva mu ikipe ya Girona. Uyu mugabo akaba yamaze kuba agaragara mu bakinnyi bari kumvikana n'ikipe ya Borussia Dortmund mu masaha 20 hagati y'amasaha 24 na 48. Aramaze kuba umukinnyi w'ikipe ya Borussia Dortmund kuva mu ikipe ya Girona yavuyemo umwaka washize. Naho Renato Sanchez akaba ari muri package cyangwa se mu bigize mu kumvikana kwa Joao Neves wavuye mu ikipe ya Benfica yerekeza mu ikipe ya Paris Saint-Germain kuri miliyoni 70, ndetse n'uyu mugabo akaba ari part of the deal cyangwa se umwe mu bagize iyi deal ya Joao Neves werekeje mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Ikipe ikaba ivuga ko uyu mugabo agomba kuba agaruka ku rwego rwe akaroransa kariyeri ye akongera akaba umukinnyi ukomeye. Akaba yamaze no kugera i Lisbonne. Naho ikipe ya Real Madrid ikaba ifitanye umukino nayo mu rukerera n'ikipe ya AC Milan, ikaba bari buze kuba bakinira aho bita Chicago, aho bita Sofield
i Chicago bari buze kuba bakina uyu mukino wa gishuti bipima nyuma yuko ikipe ya Real Madrid imaze iminsi mikeya cyane igeze mu gihugu cya Amerika ndetse n'abakinnyi bayo bose. Mwakoze kudukurikira kuri Chabi Esport, ngiye nari Chabi, mukomeze kugubwa neza, mugire igicamunsi cyiza. Shalom shalom, amahoro y'Imana abane namwe.